Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Whawhitailo whalai au mai. Ai afo I tūte matofi whawhianga iai. I lawana le lilo I lau silwhanga. Mātou te talo I lau whio. O afo fuanga o ngā luenga o le so le maota. Mawhutaina au ona nei. Restene. Fionga I sentoa. Malu o le maota. Le se mea mātou te mwhai pe ale awai malau whio. Roa nganga pa ia mātou te teletono, mātou te mau ai manatu le lei. Ia e atu te mwhai wa e wala unai. I ule nei aso, I ulo viinga. Ani se maang sala pe ona le lilo I lau silwhanga. Mātou atu ai lalo le tafu e o le sa taulo o le mātou wali o Yesu. Ma ngalo I mātou le mawhutanga. Suafo Yesu ta wala tu le tar. Amene, amene. Ja, after ya tu lo sunga sing to. Sa ulanga si tia I lumo le tu le tai au. Ya matadi ai nga luenga motsa le tai au. Ya e lo le nga pa pene ya sumo ya tato mun mau la matadi tato I le longa. O fionga le lo yesili male. Tu wa nga ni tai au. Ja, bel le vai fa imsui le fiona prestene ma malu mot am tafta fo le fiona sui prestene ni tao pa io fiona sentor ma toile al fatalo foi lo fiona lo yesili pena poi lo sunga le chief of staff ya pena poi fa tua ya lulu o le lo poi ma tai po le o se foi sinia o tu lango le o le vanga ne o economic development a tatou malo o nei tai au mo le lofa mo le anga le o le atua ia o tai atu le pāpano tau teimi en whaieno tau o mai nei tatou te whapsangai ia i nisi am tau upo au ni taranoina na o tau te roa o tau o ia le tatou I ngā Fono o I spiri le o le tausu river te si matastasi atu no ese ava no am whaieno na ilo iai ia ma paso mai le tai au ai watu mo mola va no isi no tau sau na ku pu la va fa iai tato tanga ni tai ia ama tato ile tato ile longa mo sa va no le mota ni si ni ai tu langa tato tau pula tu la no le sunga step mai tato lo isi ia fatalo fatu le sofa mal malo tato wali faola nei tai au fo wa tuana yatu le sapati male lava yaso a ua au lia mai le nei tai au fo ma le nei vai aso fo e fatalo fatu ai le nganga maulalo I lau fionga te komiti male
malu le mota te mau le atu nu o le tae au ma le aso ia ua mātou sawa le wali mai ma le fionga le lo ia sili pia fo le tina ia alulu o lo ngafa ma le tātou ofisa tu tono le sira tu sai ma le wala au wala u fionga le tete komiti ma le mota ai whaatalo whatu i nei tae au fau ma lo le soi fo manuia ma lo le langi ma Ia, o tai atu le saunoanga mātango fie, whawhiloa i nei tae au. Ai, o le tātou pili, o le tātou mta upo nei tae au e anse fia. Sau stemien tu watu le le fionga sui prestene ia mga lei, ia o ia lea, e o le sponsor le pili nei, ai mo se si le fia tu langa o tātou pili nei, e leo se pili fau. O le pili leo leo i tonu temi nei leo whaonga inga pēr. A o le tā ua le nei pili le maotan nei. Ina ia to e whamanatu atu pēr i le executive branch o tu langa o le tātou ngā luenga, i tātou whai whātasi. E le mwhaila o na tau mwhai tātou e mai i tu atu o le scope o le pili nei ma le mere o umana whaatu la Fonoina i tono o le tātou malo. Ia e aon tātou ngā lue whātasi ai. Le asira o se vaenga pitu siri rena tā ua le tātou malo. Ona vaenga leo lo wa ia le tele o ati nae o le atu nuu nei e le ngata le mea tau tupe su e tupe whaatino ai ai o polo keti fo ia le malo mo le ati nae o le tātou atu nuu mo le alualu ngai luma le vaenga lea pe o le strong arm le al malo lo tau whai vai uma o le au ngala o le pili nei o lo ia tonu ia vaenga o te ngata whainga luenga e au ona sila fia mangaru lue whatasi e whau ia le mea lea a whai sport keti uwhi ngalo ia le executive branch po le maota fo ia e whape nā o na tuu whatasi a o tau e o isu e meri tupe ma baba ai po wheme angi elmitangi ina ia manuia ma while mueli tātou atinu o le ngā tonu ran nā e leo se ngā luenga fau te loa po le maybe back in kemia o kovana le whionga i alu tari langa first administration. Ia i nāle na matamai tato i opila. That was their first project am whainga o le ngā whatua le asida nei o le ngā tonu nei mea su e se awala e ma whai e le atunu unei o na whausia tato i lo tato lava malosi. Aere i tato apa atu i whafo atu le malo tele po tisia awala e mo i tupe e whanga yoi le tamao a inga o le tato atunu. Ngā tonu ale ngā o le me tonu nalo i nei le asida o le polenga la o le maota le vaitemi nei ona ua amata na tō fia mai nisi e o e whaatautai ngā luenga nei ai taunga i toto e ele risena ngā reinga whaatupun men nei a tanga i ia taua fionga o departments uma ia lea lo lisi atu i o department ia lo whaanga yo inga le tātou malo i mea tau polo keti mo po le ta mao a inga o le atu nuu nei o le tā ua le nā e le sona tō fia foi e le whainga malo e le sona whapāsia foi le maota i e o umana tō fia i le mea nei ona o ngā luenga tonua ia a departments ia le watu i e tangata nei nā alana tu o le whaatonu o le public works ua sila fia le kovana o whamaunia le Fono o tangata ia tauna tuu i vaenga ia. A wā a o laitu ngā me hapea e mai sao al tangata na sau masui e wha leo lato langona ina ia tātou o ma whaifa le tātou atunu. Ia lato atu pēr ia le whionga le superstene i mo se whamanga atili o le nei pili a leo ngāna o le pili nei tai au. Tolu wiwa tesi tas. Ia leo whionga le superstene. Whafte ia tu lau whionga tai komiti. A talo fo e tātou mōi mau nei tai au. O le mōi mamanga tātou maota e le se pili fau le pili. Nā pau swinga leo mai e tongo le pili lea. Tā mau i tongo a tangata e tau o ngā tōwhirko wanga e tauna i e tongo le board lea. Te luai le mea tupu i le nofo inga leo nofo mai nei. O tau a watra ngata e le manmalama. Ma le eisa la tonga ruenga e whai e tongo le sira. Lea laua i lo se manatu e tau loa na tā mau tongu a tangata i te tongu o tula fongo
e mawha e tauna i tongo le board lea, na le fisilingia lea po lea me watofi al tōwanga tangata lea. Tanga ia e la le lo ia ma i le tūlau mō, lower total. The amendments right there, the following shall be appointed to this board: the Attorney General, the Treasurer, the Board Director, the Department of Commerce Director, Director of Public Works, and the Chief Procurement Officer. Paua nā suinga leo, le amendment le koi, e le toi whinga waila ni tangata whaapea, e le o yesu tū la whongo ta umaitanga te tauna iei tong. Al mafuanga le o sa wai e sui atu su, e ta usao atua o tangata iei tauna iei tong, o tangata iei involve, i bond. A whai fo ia mato i lo longa mo talangoanga whafso ta i ma investment i whafo. O tangata tonua ia fasili mai iei investment. Po lea me o tupule nga ave whaonga al maro le mea lea. A po lea me o ngatari sao a leo le Director of Public Works, ia mai la wafionga le loia sili, ia whapea fo i ma le board le board administration, CPO, o la to ia involved a whaonga tupu le baan. Ia pauna le suinga le mai tonu i te rato mauta ina malamala mai el tato mauta. E se isu i lua o sui mai le mauta o sui o le sui ngā le whonga whetalai, o le sui mai le tato mauta i o sui ngā le plestenga le tofiaia o plestenga o te alu sui e tōna le whongtanga lea. O long winga la a whapewhia mamlama le plestenga i mele tupu o au la le whai e wha mamlama le plestenga mauta o a fionga. A whia mamlama fo i mauta o sui o le whai pule lai tōna le pōle e wha mamlama i le whonga whetalai. A whia mamlama fo lar ko wana o le sui mai le ofisa ko wana male lo i siri. Nā te whapapula le ko wana me i tupu kongo le pōle lea o lo whapapula pupu atu le tatu mauta. Va fa ngofia ile nga ruenga wa a fa pesau tangata fo ile le malamalama ya eta waru lal maklu CEO fa mamnama ko vana po ai laba te ai le nga ruenga nga CEO o nga ruenga nga tangata le wo tofia tu ko vana i lona ofisa e fa mamnama ya te ya me tu por fontanga le fa pe man malo i sidi e fa pe nga fo tangata tofia o plesting ia o ula e whai mawhonga le presidente e kongo le bōrlea o fo i sau te wha mamlamar i le presidente ia mautou a fionga pa whai eise me fia mamlamai i o ngā ruenga nā ue whai o le wha pulo atu me e tōna tō fionga o le wha pulo pupu atu le tatu mauta ina ia mamlama me whai ngofia tatu i le ronga nei tai au. Pato ia tō le pa mama wha mama maina a tiri o tūlanga o le tatu piri lea au te manatu le nei teimi. Tua tuia vanoi la wafionga Louis Sili, papia foi le chief of staff, ina tuulo le vanoi ya lulu o ia le o leva na tonu o le board ngai, o ia le o fatum Sili pe CEO tonu o le board ngai, mo se malamama anga a tili o name tau. Ia tuia la vanoi la wafionga Louis Sili, sau noi. Ia whaftai lava i la wafionga tai komiti, papia foi le sui presidente, papia foi le mamalo komiti. Na osina fisili i le angango le pili. Le pe i ona whamamlama mai e le sui presidente le angango le pili. Ina ia whama oti pe whamanino ia o ai members a le board a le asida. I directors taitasi o lisi mai pe sao lea. O lea lapa. Okay. A whaapea la langa o mere sa waile a sida board i le vai taimi nei. E tofia tō wana ia isi members e tō a 5. Ia ona o maila ia e whai confirmation hearings e sa o lea. Na o so ofisiri. O lea lapa. Okay. So a whaapea la o le suinga la lea e whai i whaapea la o le loisili board director. E toi o maila e poi confirm i le Fono pe la automatica on a board members. E koe o mai fo ingai. Okay. Whaftai, pe o le pawanalo fisiri lana ile o manino i le pili. Po le mea toe ilo ia loia sili, board, director, treasurer pe a whaapea o la tō le la whai masui
o le asira pe o lava le Senate confirmation hearing and House confirmation hearing I lako positions le wo iai. Ma ne fsiri ele ai e to mai umalava o uma board sile lo ye nei temi nei e mai uma nei to reconfirm o le mele o le to re-emphasize le mele si le fia le executive branch langa lewa matana baba ayatu le fono o lewa mai e si tangata outside of the scope of this bill of this law ele mfaila on tom faima to e go outside or scope o mele uma fa tula fono inai le board ngai o bena lolo ye nei ile me wutu ai le faila no fo mata o taulon ta o tu temi nei ia tonu ta tio fa ta siel tu lango ta tonga le Nei whawhitai lava. Le pau o sina so atu, po o sina swani atu mta upu. Pe a se manatu a wha apea o le a whai suinga dea. I sui ta itasi o le malo lawa uma no whama oti o lato positions. Wa uma foi ona ilo ele fono whai tu la fono ono lato positions ni. Pe a le toe wha ulu mai tono o le fono e whai, e koe ilo le positions i le sida. My concern is like an automatic thing. That's what it Yes. seems or a virtual or a positional as a way it's automatic. But maybe there's something behind it. So I do not want to say it right now because the main reason of repeating it could re-emphasize famul mole kako follow le merelo ia o ingi. Se vanga isi si me ko fai miskimi ruma. Ase ko pela vanga ole ele si mai le ao le fionga le sentoia. Tai atu le lo fionga le te komiti ma patarofa fo ile malo le tato bun mau ni tai au so alo la velo fionga le chief of staff ma tulo la ele fa pelo ile ola ye tu la fono ola ye tu la fono la ye ile fa fo ino la sida border la sida o le foi le mamalama ia whiunga sentoa, tō whinga le whiunga ko mana. O ana a tō whinga. O a foi tō whinga peo sanoa ia i le whiunga sentoa, tō whinga al fono. Ono le awa noa mai e le whiunga ko mana. I ona sui. Po ai sui e watu tono le fono vai tūla fono. Pia tō lua. Le olo ia ne ia tō whinga ia. O nala i tūla fono. Masalo le pidi lea o mena leo tififside lo sunga loia. O la ia inga I tō whinga ko vana. Po whinga ia ko vana le leilo. Po i se la tua sui ko whinga ko vana. Po ko vana nei, po ko vana kai au, po ko vana se kausanga. A la ia tō whinga. O lo no winga la. O lo ia I ko vana la na ia la vai ia. E whai ia na ia la va tō whinga. E le se me pawar me lelo I nei. Mai la tō whinga na whinga konwana, le la mai tono le, o le fono. Ina I whai ora whao mia ia, na ia tō whinga. O le ala le se senga o le, pio o le mele tau jitu e, pio, o le ta nota tō I responsibility ale board member. Lo ingo le fisiringia nei board mea, e anga wa al board member lea le o na sau I, e whai ma board member. Pio mele le tō watu e pisimu. O le ale se senga o le piri dai e nei ma le piri le mo tatou tanaro ia I fa mo lo sunga loisi. Whawhitai lava mo le whapisi. O le piri, o le tūla fono le iei nei, I le ASIDA board, e to o fitu ia board members. E to o rua board members ale board, e to fia mai sui o le fono, se nate ma le house. Ai to o lima. E tofi mai e kowana, le whiunga kowana. O le suinga la lea wo mai le piri lea. Ia whama oti ia le to o lima lea. I taitasi a le officer. O le whama lau, it's specific. So instead of giving the governor the broad discretion to choose the 5, he now, the members are specific. Le lai o lawyer Sidi, o le treasurer, port director, Department of Commerce. Tai lai o there's 9 members.
e to iwa ia sui, to lua mai le fono, to fitu mai le, to fitu mai e to fia mai le kovana. Ai, o le suinga la lea, ia whama oti mai o directors o departments sa itasi, o lau fisili la. Pe a se manatu lana lea la wo to fia mai pe la wa lo yasili, port director, treasurer. Since we've already gone through the confirmation process, and now the Fono wants to make specific, the ASIDA member is, one of my responsibilities is to be a board member of ASIDA. Should we not clarify the language to no longer need to go through another confirmation hearing to be on the ASIDA board? That's my question. I don't know if I answered Senator Ngaote's question. Olha, se koe ngu ke na mai ke. Tau ko li lo tau. Si on mertonu na le o visiti. Pe ole ka question e pili le foi le pili le ya foi kofinga ko va. Ile ila ula fano longo mala o lono winga o manatu pili. Ia tofi mai tanga foi le mafai la to on fatino de nganga da. Le la sa wai yo le sa wi ai o por mem zuma e mai luma e fa pasia o le tu la fono na de le nei mena no visi de tuai o wa ya ula vai o to finga ko vana o la ia ko finga o la fo ta to nu la nganga le va to fono to fi mai ni tangata ya nga va manga tau e ma fai no fatino ina le avo ile ia pisia pa wa Ona usitinga fatai. So ya tu le saunanga matango fia le fionga sento yang tiote. Lo fionga lo isili, I understand where you're coming from. Okay, mamlama le tulanga le tau manino mai. I think it's just a formality and a processing going, so make sure that the things were sinking into the responsibility of those things. But la kuakula bengo ya Lulu's been there for a long time. So let her say what she has to say. Behavior so we can talk about it. Lulu, mole. Tai lava lo fionga kai komiki for the opportunity. Good morning. The bill, I understand the explanation from the chairman as well as the Senate Pro Temp and the member in the ASIDA board on behalf of the Senate. Historically, and as most of you may remember, in 2013, the board was reconstituted under then Governor Lolo. And from then up until now, the members that are in the board are these very members now that are in the bill. And as Senator Mangale has explained, it is to safekeep the integrity of the board so that the projects and that the debt that we're going to enter has all of these subject matter experts in the board. And as well as the Senator has said, when we have our annual investor call, investors are asking specific questions to the Treasurer, to the CPO, to the Attorney General. So the importance of these members being named in the board is very critical for the continuity and for the perpetuity of the board, say to low level. Ya ole famanga tiri nai la wo pionga lo yesili e o te mamlama mena tau sa no mai ya o te musu open atule tu langa le langa ele wa una amatama inga pili nei e atono ye ni si mea I tu atu sa ele recent and inga ana famamlama le mai lulu that's what tu atu le no is pionga superstent ya to sa no lo le pionga superstent Update to German lausunga lo yesili. You have a big role to play in this board. On the liko side, e talangola me tau liko e tuatu mātou rei tonu po I lau sunga lo isili. E le mwhai mātou whai se whai unga, le le amise pine ya te oe. Le mafuanga lenga e laina e tauna I tonu pei fo te mololo, sa abatu fo lolo lo isili e tonu po e whai ngofia e o mātou ngā ruenga. Ile se whai ngofia langa o tangata I fafu. Le investment la to tupe. Very specific. I mei malmalama I lau fionga lo sili.
leo te pisa o te talangoa pe i le. O le teimi e default lai te tautou pe meni o le mawhai. E o mai tamai puru umatu aptu pe Amerika Samoa. The way the bill was written, a priority investment. Bill mele msate mele tupu ya Puerto Rico. So your role in this board is very important. E mna o mia le lo yasili tono mato board. Board le. Nanga ye te mi lo e kananola me tau issue liko. E mna o mia la sosuani e au ni tatu se e tu sama ye ingo tu la fongo nen fa vai le board. Fenga inga tatu o mtau tai investment la to tupi. Ele fa pe o matu fa malo sia o sa a lo tau o ton. O mafu anga fo le na la inga e se manatu. Ta mau lo tangata ia e involved sa o lava fa nganga meia e wani tele matu nga ruanga fai. O tau sanga umalava e fai le maku conference call investment. E vesi sa o mai tangata ia a ye te mi mana o mile e vesi sa o mai te oi. Ele vesi mai a fa pena fo se project po le fono. Fa pena fo vesi mai te au le i sugar presteng. A o fo in me se vanga tupenga du longo le board. E vesi sa o mai le director board me fa pe. Me lana e fa malu tu e la wo fionga lo isi. E mafu anga le langa tau faisi tau vesi i to finga ta o bator ko mana tonu. Va o te leta le inga tangata i mai maul teimi. Ai mai sa o tangata le fa fe ngai mo le board. Ma fafu. Ne me lana le to fa malu lo le fa pe o matu fa malu sia o te sau le board. Le ye mana o mia la so le board. A o le me tau lito issue. Pe ia ale lo ia ko mana. Ele issue inga le lo ia nga me tau le liko opinion. O oiro lo sili na pau al tangata fa tanga issue liko opinion o oi. And that's how important you are to this board. Malo fa lo lava fa tai jemi. Tai lava mo le Senator Mangalei laftai lo fionga le sui prestene. Ele ai o te au wai le nganga o le pili. Ele ai le esa o tu ese le nganga o le pili. E tu atu lava i tau manatu ma tau mai i le ngai o ingo le pili wo lewa na tau whea ngai manamta upu lea. Ai na o peo o manatu e toi teu wai le whaupunga le pili lea. Ala ina o soso atu i nei manatu i le whaupunga le pili. Ina ne iwa iai ni conflicts i to tonu lava o le language a le pili lea. Ala inga whai atu ni o manatu. O lo manatu mua na pe mwhainan toi teu. Pe toi ilo. O le mea toi a whapela le la whaile suinga lea o le a whamaoti mai o sui ia o le board le esida. Pe mwhain toi ilo le nanga le sa wai e koe confirm. Pe tauran koe confirm. Pe o mea mua la na e ai ana isi o manatu fo i le toi teu ino le pili. O lesi i le pili le sa wai e to ono ia department directors. A o lau whai tau watu i le maengo e te tau ona tō fia le kōwana e tō fitu. Pe la le pe tō e whao popo le si tō atasi, pe tō e whao manino o le si tō atasi e whai ailana whai taria. Le si nā mea tō e tū watu i tō ao i le tō e teu inga o le piri. O le si o so swani atu i le toi teu le pili. O members la ia i nei. Pe koe grandfather in members la ia i nei. Or what do we do with the current board? And then finally, my third suggestion i le toi teu ino le pili. A whaapea la e pe manaia foi pe atu i to tono le pili. A le toi lo ia sili ia le lo ia sili taimi nei. Ai saulona sui. Ia ona umalea wha motu leo lana no fo inga to tono le sila board. Pero le pili lena ilo ile vai aso len tea. O nei manatu lava e toi teu waile wha upongo le pili ina ia manino. Ai le ai o te au waile i manatu pe tu watu fo i tau a fionga. O le alava tau manatu i le au ngao le pili nei. O le foi on tau fia ngai ma le mata upu. Pawhitai.
fionga le presente si fa pa yak mo pe sa no fionga lo sili e o le ngana o le pili le na mai e to fionga e mai so soani mai o to po le ase me e atideo na fausia le pili nei ai mo se si le fia le fionga le lo sili e le pili o mo na pasia il mota nei vai asolente las paleli o ina ta ula i uma pili ta tasia across it's a ula il pili le ina im fai ona o le a motosia lava le papel o mo administration o mo le director le o come che ha sia a saudi director for ele grandfather inga se me le automatic thing, so this is already been in place. That's from we did that last week. We try to iron out all the loopholes in gaming aid. So I'm not me ngaling mai oko ngai so swangi mai oko po le alko kanga i mei baku yang kau iron ka o si fam kau fam karaku nga kulanga pe risinga ba nga lo sa nga lo sunga ale lo yesidi ai ku akula ngole fe presteni o san sa nga pa kai chairman falongo tu le sa nga e tai aure nei o committee le lo yeni e to fitu e tasi e tofia o tasi e tofia il mauto sui al to limala e tofia il kovana na lana mai e confirm il fono wa to finga ar kovana le lau sa no ni lo le lau specific mai ne o lo tu la fono le kovana o ya tu la mai o la por le o si la le si mai le lo isili o la le me la ko mai fu confirm tato ka fa le specific mai le lo o ia ko vana tu lai mai suilanga Tony Chano o ia le mempo o le poa e lo sa ona al mele ta fa mama tu lo isi nana na mai confirm tato ona lo specific mai le law e la specific mai ni swinga ia mana o to ia o ia tu lai mai ko vana fo ko vana o la po le e fosi o ke mo muri tu la fo e ia le point ngale mai lo ia la mena la ko mai confirm ka ulanga vese ni mena e de ko mai confirm se fono o swinga na tanta to foi so sonia tu le ya no fa fonga lo fionga le lo isili o mena sa tau pole le lo lau se se vai pe po fe me angi en tangi tu langa fa mo le a fa pe o se swinga le leila e la tu le ton fa into mai le stemio luma o le o uma sa no mai e ai si fautuanga fa popo i meia pe ne sa no le tu se mato nei la tampaina ia tu ton ia to mai le pili fa mo tu le stemio luma o to ia la sida luluba isi no to fe to no ni si bon ko fe ni si bon o marca ko limbi ka ko malos Immer fai, lava mod facili lo fionga, immer fai. But the board is very specific to make sure that we do not add more debt without a dedicated revenue. Okay. Yeah. So that is the first thing that the board looks at, is to make sure that we can afford any new debt. Kaftai lava chairman. Sangatu le fionga lo isili. Le sa no le fionga prestene. E tu atu la no ile la fionga ye prepare mai inga le amendment le ka fe ngai mon piline ye na mai le nei mota ya to tampa ye ta to piline ne to fa ba tu ne pasia to sanga tu na male nga vai ne taiao ye wod le la ma ngadue le la fa so ta ia le council le senate e ngadue fa tasi ma le council senate I suinga la nei po ni recommendations Sorry. Ja. Ese el upu le confirm el fono. Sui o le pili ka ko. Fa ia fa ko ka ko lo ia. Fa so ka ima. E fa ngo fiel ka ko alwenga. Le long o le grandfather. O le melena matufina wei wange fo. O batu tusi ale lo ale ko wana e sengi e vilisi uma tangata ia tofi o administration leng te a o le whaamlaving tup o uni o te mitonu ai whaile conference call a mātou ma investment fafu no whaile at kovana a release tangata I o le se board
O le mwhailang whaise conference call a mātou me tangata i whafo. E langa o leo la a release isi tangata nei. Au te o telu tangata i e toa uma i a uni a solusu fitu le lawa uma uni. Ai, o le mena tau popole ai pe awha pe ave ese le mena o le pili le tauntu e ma le grandfathers. Pa tau awha pe whanga ngā leo tele i eni do longa lea. E umaloa director wa uma le tau i le board. A le board lea, e le wha pe a malolo, le director o malolo. O le facility le la mga lele tongo le board lea. O ila la whaia ngā ruenga lea, pe awa whain conference tuao. Pe ma whain ko tilo i pe exam le board lea, il mele mana o el Fono, a uma director uma. E sao, ai wha mule le tat maut. E haluan ngā ruenga le board. Ai le ma whain ngā ruenga le board, pe leise kolama. Pe leise kolama. A ola ia uni, o le masinga le whaid conference call a mātou ma invasi mai whaf. Ia me ngai tau whaso soa tu o le tatu komiti, nio whaid fo i le di leo iong le pili, mana tua e le board le ale sida. Langa afa ape alo, e wha malo lor ko wana malo lor mi director ngā, ia o leise board e whaid ngā duenga le sida. Ai le ma whai langa le tu la fongo le vei, e ma whai e on fono mātou whaatasi ma investment. Ile after tausanga. Whaide li poti lea. O mele pa pole elo tangata, po le ase whautuanga lau fionga loi siri, ine mwhainga fōele whawhitaut. E lava mo le siri. E mawhai o na wha upu le pili, pēla o le e whaia o mawhataita ina. Whaupopo e whai upu e whaia o masui, pe whaile Attorney General masui, until that person's predecessor is appointed. So in other words, until I will continue to serve until the next Attorney General is appointed. And so that language can be added to the bill that specifically stating the person who's serving in this role, their term shall cease once they cease the office that they are appointed from. But however, they shall continue until their predecessor is appointed. That's one way to cover your concerns, as well as make it specific that you are in this role only because of your office and not because of, a specific role that you play or as the person. Loia ma kako loia. A eng swinga, ia mai na kau koe wawai ei la e. Pia mai en mea e whaingo pia kau ngaruenga. Fionga loia sili. Paman mole. E le paule o le board le e problems. Mea ngā le o lisi lea wala se i umakung whaifoilas wham kalangan. E le ma whaionga ngā ioi authorities a kako. Pea wha pe umaro kemi umaro kangangi. We need to, the executive branch needs to look into this, the continuation of men. The authorities need the board to be covered. Okay, I live up here, umaloa ad, papanga fo isi board ya. E kaunga le lazy language, e le piri ya ma tole le baso nche se tauna lunga luera o fionga lo sidi ya mane fo itu o tato ngaruenga. E taua tele langa ile mfanga ka ofi fa is very important bill, a board too. Ya mai sia boards. Ngā mia ngā ruang whare, ai sink whare leia mea individual bills. Ia male e mako pia lea baku isa kaula ia uma mea ia. Ai le laku aku lewa ngoi lewa whionga lo e siri ia, mako foi lo ia ngei foi kuor kako ngā ruanga. E mwhainga ku whakasi mea ia. Lea ngai leanga le whai kasi ako kako mea ia. Ia ko foi ko me whai kako whafsangai. E mea ri ako koa. Ai whapea ngā tūlanga o tātu mota. E si e whai sef siri ia, whionga ia Sentoa ia olo. Sili male chief of staff me se fo ia faltua ia lulu. Le ai o le wakali mai ele fionga peskenga le ofisilia ko ai kusai ma sangwanga le lo sili. E ko a mai le o le stipulate mai i le pili le. Ko a mai le o board members ia ko e confirm ko ka ko. Ai kasi la ofisilia ko a faila e alu le term le director le ai ke ua ese me kupu ai foi lea e ole umai langa term lea. Oila lisi member e o komeki oila o se si foi director out of the board lea because I stipulate my Or assistant director take over in a position of director Paris.
Le deputy director. Deputy Director, I'm sorry. Okay. Ele mfaila ku e malmenga I wale o mangingo mal kakopili nga wai. Ike walu fa pe mai. Sausis kanga e ko amaila le deputy director I confirm. Wale o le specify mai I directors I ele ko mai. Ai ko amaila deputy I confirm pa fa pe nga. Ola nga fsi fi mal malaman ka ko komiki. No fionga loisili le we fa fonga mai ia ngolunga. Make sure kava uma ya avenue siele kanwa ko ya kako mo kan ni kaya e se ko fi sangwa yonga yoke allo la fa inga le mun mau o pa ko pi me kan kan ngoi ka ko po su nga ya le reference le fo tuanga lo ya a mai lo ya su nga ya pa kan ngole ye ma fa lo ia o te manatu a tonu e le se tu fi sa no ni ta ya pa yo mota pina foi lo fionga lo sili ma le tinga lulu pe foi le chief of staff e tau tu na ma o tu ta tu ngaluenga ia o le o fitu masina le la ma foi fitu masina ta tu ngaluenga lo tele a me lo fa foi ma ye tonu tau sanga tu ma fa lo fionga chief of staff pe foi lo sili ia o lua le sa sa na toina tau tu na ta tu ngaluenga lo va ta dia tu ta tu mota ni fona ta tu wo fa ta si ni tau sanga ia nei fam talanga le nei taiao tai atu le fa no to teimi fa ia mai nei tatu fa froai ia me wel man wir tatu was no ia nei tala ia nei taiao su atu fionga representative man malu nei mota malo fa tai te noi lau fionga tai committee manatu e mansina le soale tulenga mal sa no anga le nei ta fo o mai tau lau foi lau mal ta lai tu o le malo peisa I o le nganga tonu lea o le whionga le liko wana ma le whainga malo o le tōwhawha toa ina le maota. Liu masasa a wāta o le manga umo le malo. Moni le leisa unanga le whionga sa o ia mga lei. A wultu wai fuwa chief of staff tau no le mele leo mai maru kaipi. O le pisi le chief of staff kau suai kupe whaikako a wala ina sa ungwa ila whionga ila sfaleile. Ai malo wha tai neita ea o le tōwha ma le whau tanga. Wa tao ena mo vese filo inga fia fianga le loia sili male loia fautua al mot yo na tala no ina le yo tulanga pe ona sau noa ia ile maru al mot le nei tao al ngang faftai mo nei tao ma sai di linga al mot au mo fia lo foi fianga loia sili male nei tu al malo a to filinga lo ila u fianga malo lo to ia o matu tala ia manu tere ni aso male ngang fa lo